Ko je Silvana Stanković? Idući put kad budeš dolazila za Beograd, progutat ćete Dunav. To ti je rekla Silvana Stanković? Da. Silvana Stanković je osoba koja se najviše pita u reality programu Parovi. Ona se nikada ne pojavljuje ispred kamera, ali se zato itekako pita ko će od učesnika kakvu ulogu imati i ko će kolika sledovanja imati. S obzirom da se mnoge mutne radnje vezuju za ime Silvane Stanković, odlučio sam da uradim jedno malo istraživanje o tome ko je ona. Riječ je o najobičnijem istraživanju koje podrazumijeva web pretragu i YouTube. Pre svega ću se obazirati naravno na ono što su rekli neki od bivših učesnika realitija Parovi u svojim intervjuima kod Boška Jokovića. Kada ukucamo ime Silvane Stanković u web pretragu, vidjet ćemo kako o njoj ima mnogo manje podataka nego što bismo to mogli očekivati. A ima daleko manje podataka od samih učesnika reality programa Parovi. Na Wikipediji, na primjer, možemo naći neke najosnovnije podatke o njoj, da je rođena 1972. godine, da je ona novinarka, menadžerka i spisateljica. I sad to ovako samo po sebi kad kažemo da je neko novinar, ne znači nam mnogo. Međutim, kada bismo rekli da je neko fizičar, opet nam, jel tako, ne bi značilo to samo po sebi nešto mnogo. Ali kada bismo rekli da je reč o fizičaru koji se bavi istraživanjem 5G mreže, onda bi to već ostavljalo potpuno drugačiju sliku o njemu. Isto je tako i po pitanju, dakle, Silvane Stanković. Kada kažemo da je novinarka, to nam ne znači mnogo. Ali kada kažemo da je ona novinarka koja se tokom svoje karijere najviše bavila sociološkom sferom, kako se ovdje na Wikipediji govori, kriminalom, narkomanijom i sličnim temama. To nam, po mom mišljenju, itekako mnogo govori o njenoj ličnosti. To je očigledno njena sfera interesovanja. Pogledajmo samo zašto se ona optužuje, odnosno zašto se optužuju reality program Parovi. Pa upravo iz ovih razloga, tako, socioloških razloga. Kriminal, narkomanija, alkoholizam, prostitucija, dakle, promiskuitet, iskorištavanje ljudi, trgovina ljudima, laganje. Dakle, koliko je Silvana Stanković unela ovaj kriminalni duh u reality Parove, o tome bismo mogli diskutovati. Ali je očigledno da njena sfera interesovanja svakako odgovara onome što se u reality programu Parovi prikazuje. Također možemo naći podatak kako ona spada među ključne ljude na Happy televiziji, odnosno među 3 ključna čovjeka. Aleksandra Krstić je direktorka, Milomir Marić je glavni odgovorni urednik, a Silvana Stanković je menadžer za odnose s javnošću. Kada znamo na kojoj se poziciji nalazi gospođa Silvana Stanković i kada imamo uvid u polja njenog interesovanja, onda bismo olako mogli zaključiti kako se ona nalazi u idealnoj poziciji da iz jedne, recimo, naučne perspektive, poput nekog filozofa ili psihologa, se bavi kriminalom i drugim društvenim nuspojavama. Međutim, kada imamo uvid u njeno delovanje, onda shvatamo kako je ona odabrala potpuno drugačiju ulogu za sebe. Ona je sebe direktno uključila u tu kriminalnu igru i to u ulozi makroa, bossa ili čega god. Sve potiče gore i glavna producentkinja je Silvana Stanković, naravno svi znamo to. Možda to je, mislim, ja iskreno kažem, za sve što se meni desilo tamo, krivim isključivo nju i gospodina dotičnog Milomira Marića kao urednika. Podatak da je gospođa Stanković zaposlena na Happy televiziji kao stručnjak za odnose sa javnošću sam našao na Wikipedijinoj stranici o Happy televiziji, a na zvaničnoj web stranici Happy televizije nisam ništa našao o gospođi Stanković. Sa druge strane, gospodin Boško Joković je iznao jednu drugačiju tvrdnju. Samo ne znam da li znaš, evo kad si već spomenula gospođu i gospođicu Silvanu, ona nije zvanično zaposlena na Happy televiziji, ne znam da li to tako.
To Ne, ne ne, znam, ne. to ne znam. Ona zvanično ne radi na Happy televiziji, tako da sutra kad bude došlo do rušenja svega ovoga, ona će jasno moći da kaže da ona nema veze sa ovim, da je ona sasvim zaposlena na drugom mestu, da ona nema veze sa Happy televizijom. Zato sam ja mada svi znaju ko je glavni producent, ja je nisam spominjao nigde, ali su njene slike izlazile svuda, svi to znaju, to koliko god sam ja pokušavao da sakrijem to, svi su to znali. Očigledno da je pomenuta gospođa unapred pripremila pravne argumente kojima će se braniti ukoliko nastupe potencijalni tereti za različita nedjela koja su počinjena u reality programu Parovi. Ono što je također meni veoma interesantno jeste dok sam pretraživao, web pretragu, se vratimo još malo na to, posljednja objava o gospođi Stanković je negdje iz 2015. godine. I ako je neko od vas pretraživao video snimke o gospođi Silvani Stanković, onda je vjerojatno našao samo 3-4 snimka o tome kako je ona reklamirala svoj film koji je tada napravila. Pošto je ona do tad se pretežno bavila beletristikom, izdala je ne znam nija koliko knjiga koje ne vredi reklamirati. Također što se tiče tog filma interesantno je da se upravo bavi tematikom kriminala, preljube, depresije, ubistva i tako dalje. A između ostalog je interesantno i to što su glumci u tom filmu Ivan Gavrilović, Aleksandra Janković, Vesna Rivas. Apropo Vesne Rivas, ona je na Instagramu govorila kako Boško Joković iznosi neistinu, kako laže i tako dalje po pitanju reality programa Parovi, pa se možda upravo ovi kontakti njeni sa Silvanom Stanković i poklapaju sa tim zašto ona toliko brani tu istu Happy produkciju i reality Parove. I posljednja izjava Silvane Stanković po datumu jeste iz 2015. godine kada je ona dala izjavu kada je REM zabranio na 24 sata emitovanje Parova zbog kvarenja maloletnika, onda je ona dala izjavu kako će produkcija Parova ispoštovati tu odluku REM-a i da neće emitovati Parove 24 časa. Dakle, to je posljednja njena izjava od tada, se nije eksponirala u javnosti, nijedan intervju nije dala, ni ništa, apsolutno ništa. Vjerojatno gospođa nema vremena zbog posvećenosti radu, odnosno na tom velikom projektu koji znamo kao reality Parovi. A i zašto bi se ona javno eksponirala kada se svakodnevno faktički eksponira kroz reality Parove? To je ono što je Silvana Stanković. Ukoliko vi imate neko svoje mišljenje na ovu temu, napišite ga ispod u komentaru. Ukoliko vam se svidio ovaj video, bacite da like i zapratite moj kanal. Do sljedećeg viđenja. Pozdrav!